Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kajing Pyllait Pisa jong ka Sorkar Pdeng kalabu jing haduk kata-kata ya ka office jong Deputy Commissioner ka West Giant Hills District bat ya ka Disaster Management ban Pyllait ya ka Bainong jong ki shispa khat angut ki Home Guard volunteer ki bala ai ka jing syakri ha ka por ba ka klam jing pang COVID-19 kalawan lunchop hapo kani ka jila Meghalaya House nem Arajar Arpo bat ka badang yai biteng haduk kini gisngi. Menteri Ketenat Home Guard and Civil Defence ke Sorkar Jila uba H. Brolding Nongsi. Hagajing keren bat ke Batisi TV ulai itu balada ke Sorkar Pdeng ke Pyllait no Mardor yakani ke Pisa. Klempep ke office jong Deputy Commissioner ke West Giant Hills District kan siau no Mardor ya ke tulop syaki Home Guard volunteer ke bala sateng haduk kini gisngi. Ni na ka liang jong ka department jongi ke Home Guard udisi na jawai upan ya ki volunteer na ka department kejungi na menta kini ki COVID mo but ya kan ka scheme kadai na ka NHM tengi long tang kinong ai ya ki volunteer syaki but baro ya kani ka tulop ka jongki pede kisiu da kani ka scheme NHM ne da kanu kanuru te kisiu syangi ngingi siu syaki neki humkat volunteer kutu baro kineki humkat kebangi pha hangtai kidon cispa khat arngut kidon arjat ki humkat volunteer kidon ki civil defense pat kidon ru ki humkat ki kasman kita kidai ki bangi don hangtai hapo joai tikadau kini kena pade ki habala pha mangi ia kini volunteer ban lek sepo banlej hapo lapha audisi te kikila lay te ngingi ap ya ka sanction ban yo na kanil ka scheme go jong DC la kalong na ka disaster management lene na kanu kanuru kabamut ngi layo e katay te ngingi siu syaki humkat volunteer ko kajing muslim jong DC ya kanil ka siu jong tulop yaki kalong ba ka central scheme te pilatif mo kumbalong gitu ki SSA bat kuai ru ngihap am ya central bakanwan tekas ngi jaj Islam kini jaj central kimi jan berkhot Islam te hadu menaru udisi lane nakalian ka jong ka disaster management ru kala simkia ba ha ban pan ya kan bisa te hadu mentaru ngimpat yo lada kani udisi urlis kloy yang ngi bisale balai ngi dapat mengi department jungi bisa kecungki kerki ngi rilis yaki tata ngam tip hadu kan no benai ngakam yo ka information babiang bahadu kan no benai ngasutu i kelabun benai bahadu bagi nek volunteer jungi kelapoy put benyaki kemut kelabun benai kimna syu kan bansa nam sa banyasa namar wapli ya Pdeng itu lop i berit labun benai kim yo tiki hab yaki kadai kalimti yaki rubakin ki tengila sim kia ba bat kani menta sen ngin sayono mo ya kani ngila sim kia ba man sutu ya jing jong kini knaru te ngila sim kia ba ngakrai ha bakut jong ne bunai ngakermen ba ngila badyo ya ni ka seksi ngala ong mene bangi ngidei ka department ke bangi ngi supha ka police department kapan kuwe ki department kipan nangi kemni volunteer dengi ai syaki ndai iya ka salary ban siu yaki pade ni ap na kata department baki ai maki onda kila dap siu yang ngingi siu kalau syaki volunteer ko jungi telada ki kim ai te ka budget nangi ka humkat takam don banong lik siu mungi